tat ketuglah ke mimi. Piana mimi ni luk semua ide gelah, anggon gelah rabi ni. Sumasat mimi ngaturun kuangen ke puri. Sekolah kini. Sing dinane jani juang gelah. Benda salamang jani ke juang gelah. Sing keren gitu. Pangman matur kena lingsir madu. Tangkap ada nenek-nenek. Lagi ngomong. Bungut ngang kadotan mecelok pasti ayo dah. Jangan orang cek kini ngeras. Benda selemeng lakar juang gelah. Di beda selemeng kan juang gelah. Bungut ngang kan agak sing wek bungut bungut sih. Benda selemeng ke juang. Pangman matur kena lingsir. Yang perlu iaji kelajak lamai teh ke mimi. Nentan kantos sapunikun cokori dewa. Rumah seri tiang tados penyeruan. Di tiang pacang iring sapun api ya kayu cokori dewa. Kewan kan penyeruan duitnya sapun api ngiring. Ya semua pada hitungannya patuh jak lah. Yang sapun api menado di tiang pacang matur. Sejabane ngaturang rilingin cokori dewa. Loh. Sejaron dasar lemang. Lo sing dari pisu-pisu masekap di mamenten. Do di tiang manjus. Petang-petangnya kaya. Yang lemahan lo kaya ajar turun-turunannya. Dorkin lo kado gelamai. Yang parini kane punika sampun ang semandang saya. Bang yang di tiang laksana yang sana ning ditah kalau ngecokore dewa. Lo kini senang muntuk gimana? Benda selemang gelamai na. Inggih. Me kalian gelam aluna. Terus lagi cokore dewa. Cuma jaran mau. ini. Ini kamu. Ngadeng-ngadeng malu mengenal. Ijo-ijo lakar nganten. Kadirasa ngaya tangke bengor lo sing bisa neng. Me. Diapen tiang sing bisa ngaya tangke bengor me. Ngaya pianak tiang bisa me. Ngaya me nganten me. Me nganten me. Nyanan genang cucu molos me. Merasa kuangan. Selaya genang tiang cucu me do. Nganten me. Nganten. Nah! Genang bajang cucu nak belum dasar nak. Pengalan cang bangka mampu cucu dah wak. Sing, bang ada aja meme dini di ponok. Apa ben? Ido mau sangkapen dewek tiang eme. Ido kone wibohen arto brano. Wibohen panyak, wibohen balo. Yang subut yang ada di puri kone me. Sekitar Arab yang. Apa jane kenang tiang presidai? Aduh, kayang koboreh bates ada ning abang dewek tiang e. Beda sing jet tiang dagan agat, kayang ke meme milu agat. Pengangon memene maganda ji songke. Oh, kalung nabi cenik. Batan selai kelu. Oh, menai diolas me, nganten me. Nganten me. Nganten. Benengel san ada buang ya. Sepana nageh nganten. Matsan ane ngayan ramo dini di pondok ha. Sing median undeman, demi salah tampi naik menganten me. Nejane beng-bengang kopengin ah. Apa mawinan meme sing setinut kapinang kenah loh lakar dadi rabi kemo kepurin aku goma. Apan meme sekenawa. Gengken bikas peroratu naga goma uleng malu kayang jani loh. Sing tahan meseh. Setate marikose nak lo jegeng. Setate merebutin gumen timpal. Bensekne setate amati-mati. Yang jani lo lakar dadi rabi kemo kepuri. Nyakit ati lo diduka dipuri. Meme sing luang pulas memene. Kewalu bensek jani. Di ngahang lah. Yen ben manian yan. Lo ada ngugu. Ada ngangwang lo lakar ngangon somah. Ya diatun lacur ke somah lo Yen subat tresna kapinang ukudan lo Tresna kapinang kelacuran meme di deponok. Kamu lakuin meme mandu doang. Sebab ragat meme ngeraos me. Liu saja raos meme ne. Rengkene rengketo. Yen cara kenah tiang me. Tiang sing ngenahang ne ben beda.
Nih kenang tiang jani. Benane meme bangga ngelak piana buku pakodan tiang. Putran sang nato-nato dengar sayang pakodan tiang. Panah aku sih tadi pertanyaan jebungkut nih ya. Kemudian dari meme budok. Widira hubati meme kuri. Dua sengayanya bopelih lelat. Kewalo. Yan nunok tresnan meme piana kapen yang tiang me. Suk semua tiang me. Mati nyelakar bakalang tiang. Kewala di depangan najani meme dah salah tampina. Setuju? Sing setuju nganten. Wah, loh, nganten dulu. Nyingaken para panjagla di Jabu. Lan riang lagi. Iya ning asaku nika iring. Makas lo nih. Mene malum. Sampun api. Yen bener lakar ngaya, wansep ingetan diane. Do pedidian lakar ngaya. Milah dia alepo. Di Jabu Tengah sing ado sakit ini subuh. Yang iring-iring banget. Kopuro alis kira. Udah kali kepuro dia. Pemakas Joko Dewo. Manut kadi bisa manai lingsir. Joko Dewo mano nyapu riki bangian di tiang iring. Iya ning kitulan bareng-bareng. Ampunang di tiang mantan ake ngambil karyone. Tadi perak memunyi buku kedo. Tiang dini ngatur ngaya nak kengken. Ngatur ngaya Riki akejap ngambil karyo. Di Merajaan akejap pekerjaan soro nungka. Di Merajaan buputang bangyan di tiang Riki. Nah, tiang sing milih gae. Di Merajaan tiang ngatur ngaya. Tiang misadio. Wala gae ini dini perak praga tanah. Nggih, terus. Agung istri. Palu ngocokori Dewa Sampun nama Biang Agung sarang Tijang. Terasa nyalin mana Tijang Ratu Agung istri. Sampun api atau Tijang matur. Sampun nama Biang Agung mama. Patut tadi atur ipun perak. Sampun areng wangai ipun perak budok. Kemudian puteran sangat ratu mama. Habis sampun api. Pilih becek cokori Dewa mau Biang Ayu sarang Tijang Ratu Agung. Mobiang ayu becik manis batu, manis tan pahit tan belancuh. Inggih biang ayu. Pamekaste mangke. Doneng nadak sare biang ayu ngrawuh titiang iri. Menawi wenten sani panjang bawas sang biang ring sekian titiang durus sang mebawas. Aratu Agung istri. Yukti medaging sekadi daging wutsana. Wenten biang tangkering ajeng. Sangkaning wenten jaga turang biang ring angan cokori Dewa Ratu Agung. Palinikan apa biang? Lunas lugre biange. Sane makin cokori Dewa ten sampun anu. Sepatutnya nih cokori
cokori dewa sampun melajahang ange. Sapu siruni benyang kungkur wenten raris cokori dewa nak ngege. Inggih sane ngege punika nang sugih. Ingat malingge cokori dewa rengkor sini sampun wenten nak ngaturang rayunan. Ya nak lacur raris ngambil yang rarahang biang reng jabe. Ngambil kekaryan api cokori dewa tenuning. Sane mangkin mang dane uning ngambil kekaryan asiki manten kayun melajah nyampatnya. Ya, ya dengan sampuni kesampunang sumenia, ladang mejantosan rin, lulus kumanti mana tipiang pacang melajah nyampat. Kayun cokori dewa, sampunang iwang penampennya. Nenda. Durus. Terus. Dong sing medaya kapen ngapa peminah buka kene marepe kapen pianak nyene okan tetung jagat sing patokne kene ayu ngapa laksana sing pengajahne kene Bang Ayu wah gawe nyampah penyeruan pareken bakal angon gini Kang Udiang urin ieu Sapunati
Sengelah tetolian. Oh, tijang dan madue tetolian. Mapan putran tedong jagat. Neng tedados ngambil ke karya nyampat. Sane dada suang taiponi penyeruan sapuni ke Ratu Dagong. Sane mangke tijang ngebalik matur pitaken reng cokori dewa. Dawak cokori dewa jaga ngambil tijang sampun api cokori dewa ngemedalang wacana. Ayu, bisubane jen ayu dati rapin gelah. Gelah putra besek. Melangsam yang ngajak pianak gelah. Kengkeng dia cara pianak ban ngelek kadang. Patut ajen ya megai. Kadena sapuni kecokori dewa ngemedalang wacana. Risampune wenten atur tijang. Ngatur dan putra cokori dewa batak melajar nyampat. Wih, satu cokori dewa ngurit yang metulihan kenten. Oh salah sampai kor dewa neng tijang. Nabi wang itu ya aji nabi wang di tiang ayu. Cicing, nyai dan aku nang iwang tekan waken ah. Aji. Yo nyatu pangliu. Ini bapak subuh ngai surat. Kesugian purine subuh kejang penek bapak ini pantekan kapan cicingane. Nak kengken kena sini penjaga. Yang sing bisa Tadi bang nyangket boleh. Siro nau musuh dori. Bejo hangges. Jago sing bisa bapak doleh ni. Pelang penjaga kan? Raja sing lagai tu raja subur di prangkeng bate sama. Joka ngoyak. Mati neneknya dia berkorok. Baca. Apa kau sana ngantosan? Tekan mire bukan ngantosan lanang ini pukang wakil jarak ngatan mire. Samping sami sampun. Merah. Yang Cai tata sawa nunduk kesugian Prabu Sigar Pedung. Necek malu cek makejang. Dia harus kecek nama makejang nih. Coba kerja. cok. Era. Yang Barang si parkir. Dongkrak. Ada yang si penambangan nenek. Pantas buat mekerut ke kene. Upload kadang dasnya mare. Nah, jangan apa ini? Kapan lagi? Kerangkeng alit kenapa? Ayo, main cicing apa Aji, Riki Dumun. Yen. Ya kelat-kelit kesugian subuh di tangan. Cara munyen jangan busan, yang cicing ini nyanekan presiden hidup nanang nih. Nih sini nak itu nanang. Iya. Dosen nak kawin papo pun ngudiang hidup pengusuh. Matur. Sumpah dengan nyai. Ah, cicing nyai putri Sigar Pedung. Kadang nyai disubane nyai nekan suratene nanangnya ini selamat. Tusing anjang ben jeposna. Ben papakan basi megorok nanangnya dia. Ayo stop. Nanangnya ini megorok anak nyai.
kangkat atur di tiang. Sampun nangge pada mango jalman ini. Duh mati aja jelemonen deh. Uli bidan polon cina badeng deh. Wow. Kena cina bakal angon jeno. Di tiang soma. Iya ratu. Bakal jangkau tensi jelemonen deh. Kene sana. Tapi. Iya nado hitungan cina kedo. Sekonen cina nyangkau tensi jelemonen deh. Nyak cina nyangkau tensi nomor bapak deh. Gong dia gong. Ya. Gong. Makan ye, ha? Makan ye. Karak kiri. Kau hijau aku mau blekas. Wah, dong calo sengeding tunu. Apa kalau ada hitungan Pak Pela? Puniki Pak Gusti. Nang petang wake. Makin puniki. Karyan duwene 99% sampun memargi. Sakewanten di tiang nona sering Gusti janjin duwene camate. Lah, di tiang Musuh ada di Arab ngatan cine dong sing tadi neneng sakit nagih tadi camat. Nengel kita cina di camatan. Antos mana? Nggih. Si kelimpuk wakenya. Ampunan je galak-galak kengkenyen. Dong apa konen pragat nih? Sap malia tugal. Disampune titiang mangkat dados camat. Sampunang doh kenangan dinuso kenangan titiang. Kalau titiang lah meme dan ukun kalau dua dilibure pangaluan batas nengok ini meme kentan. Nyenyi megeme calon camat nih. Menitungan cina di camat di jauh dibungut pohon nih. Wenten camat dibungut pohon. Bangyak ligleg bulun camat nih. Makan. Nggih, terima kasih. Bengong saja gelah ditambah ngam kejam. Sing mirip paman gelah pengerasan manusia nang abedi. Iyan dia mondok kadira sesuai tani dari Haji Marpa peningu kodan paman. Dijane mirip duna. Dijane mirip guangan paman. Dan di hati paman kapening lingai dan ake lingsir. Murdan jagat sigar pedung dijane melingai di tengah kerangkeng paman. Wake sengguh nyai sengelah ni madan pengerasaan manusia ketut. Kene lah. Pedasang deng mengong upenya cicing nyai sunal penayang sigar pedung nyai. Paman. Ni madan pengerasa saya paman aku mulai setengah telan. Pengerasa ke. Dong petang bungut deh. Dong cangkah cumangkah. Dot ni bakal minton ni pate hakong rumasan. Don maning yang kena wake. Kengken petangir pusat. Ada wicara kadjani mulu wake ngelah kawin saja. Kewala lacuran. Hayang jani sejida banok misi. Apon dadi gaguan wake. Reh nyai pindah ke penyatul. Mawin nyai patut kisah dengan wake. Nyai patut mati ang wake jani. Apa lek-lek ni mai? Kalau dot mangkau bila nyai, mawin teko di gaya-gaya mai. Kata dewe ke. Yen dot ni ngerasa ngecap ni madan bagia suka deh.
kadang dheweke wake bakal nampak cicengene. Gusti. Ya setelah sampun abdi kuentenan titiang. Ya ning sampun titiang irengang pemargane dedu agung istri. Titiang misalnya Gusti. Iya. Jadi Nyai Wirang pramobelo kabeh cicengene. Ngetel yeh mato nyitu kebayi. Kene dah. Sepalo jindot nawang kengken ulah ya pada aku ngemangsa cicengene nah bareng. Tega jatine nak kengken kena beli deh tur maning nyen beli nunden teka mahi Cai betakon kapan waki lah men cai nyen ngoren mai wake ngelah kena wake ni nunden ke jalan mai nak kengken kena cimetakon gitu mirip ensat cikin awet kekesan jagat ini ni madan karang pegaluhan sing dadi jelema wani nincap di madan karang putren apa lek-lek cemai ya ingat cai ken kegertan jagat ini ni madan karang pegaluhan karang keputren bener mawin kadang dheweke sing dadi jelema wani teko mai sing dadi men cai jelema wani apa luwon ni ngudiang badeng yang cai petone yen wakeng wasong wasita gumi dadi raja wake dani nakal nungeng nakal nganan tungdiang raman cai ya dadi raja cai raja wake ane ngangon cai raja nyen saja peneng panyake ngangkat ngangon wake raja saja panyake ngangkat kalau raja dengar cai si sengawan to nak surya setuju asene to Agowe. Cai madan pengambil inge, waki masih pengambil inge. Nunah pembuktian di Buri. Yen dot cai lakar dari raja, adang ne madan surat perjanjian cai kelawane kaina. Kiwalo surat perjanjian nyen sing melakar aji kertas aji lontar. Sing metulis aji potlot aji geret. Mulut tatakan penulis setangkah kai kelawan takah kai. Apaan peturu bahasa selak? Metulis yang buat pusakaan kai itu madan surat perjanjian merah. Nah, niki makin lawan. Ngepetulnya jago wakil begini ya. Ampun ngelawan. Gusti yang umpami yang dijang sekali macan. Gusti yang rerahan dijang yang burun. Aeng Gusti. Kumis kusine jempe. Sakewantan tenyak mesai. Tenyak mepanduk nelawan Gusti. Pitik bengil tagi lawan Gusti. Yang roh patut nabi benar nelawan Gusti. Menapa patut mangsani macahan? Gajah, singo, beruang, nekenten patut nelawan. Niki makin ampun singo. Niki makin ampun beruang. Niko ne cocok lawan. Niko musuh Gusti ya. Lamis kekene jemon betul. Atas kan lamis. Titiang lamis wit sangkaning Gusti seneng ijeng titiang kemargi. Sing antas pakai kekenah penai ngemangsa ni madan pitik pengil kawin ngaliangi wake sae di gajah warak sio nyen dadi gajah nyen dadi warak nyai Niki pinaken titiang warak Gusten titiang kene lah kat kali mongken mirip nyung dewek kan ora tau kengken mun jatan nyat kena sae mirip dapal supang wanang-wan sae lan mulai diwanen tidak bakal papas wakil pangsing balu nyercai ini. Uli bekelu mirip cai lakal nandang wiranga kebuktian cai ini. Anda lu Hanestian Ranjano mirip nih subuh jangkep di ukuran cai ini. Kiwalo buktian ane madan tertulisannya tangkah cai kelawan tangkah kai. Jadi jalan peturun nulis. Aku setengah. Jadi jalan peturun nulis. Nenen alu nak sajan kalau le.
balik kori cai, temukan. Suksemo titiang Gusti, yen kan Gusti kelesen raos sapunapi penados derang istri. Titiang kancil dari kanjeng puluh. Samatro saja kelaseng ada pamreh kape ning ardo beranan ini dipuri sigar betul. Iya neng saja paman olas. Iya neng saja paman bakti kape ning gelang. Banglah nyarang ini dan akil lingsir di tengah kerangkeng. Sampun ang kalau bocok dewa. Sampun ang pisang. Titiang sampun rumah soda waktu pakaman sanelien. Nenten kesenggo atur titiang untuk itu anak kelingsir. Apa saja lancur gelambang. Nyakalai daya jine sanang gelantingin gelang. Ida lantas melingin di tengah ingkrangking. Nenten kenian duk di tiang matur yang belum cokor dewa rapi aku. Kami tanggung bro matur sip aja. Yukti keselengakan manah titiang. Risampun ton titiang aji wenten nangis ngiring itu aku sampun api kau janji. Ya, lurah sing masih nawang nih. Sematren enten. Ngete itu aku lingsir ada di kerangkeng rah. Sampun api. Itu dua gong lingsir wenten di kerangkeng. Bener. Sangkanen sira aji. Tur maning napi uang itu nih. Lu ngerawasan. Ini mirip adol nak. Dot nakar ningkan ang kuri ini mene mulut wah gagayan yo yagung. Bagung. Ini hajang di tiang lungsur ampuro banget kering tinggi palungguh cokore dewon bagung. Uniki sane angkan ang di tiang piana. Boyo dan piana di tiang bagung. Aji ngeraos puniki sangkaning sisunge. Dados nadak sare medho agung teken putran aji ne sapunapi puniki. Pas sampun iki kedua agung. Rai warso sane sampun lintang. Dawa geruk jagat palungguh cokore dewa. Palungguh cokore dewa kewiyaktiane pisan wandah putra saking Purnowarna. Rok jagat terwe kegebuk anduk Prabu Nagaboma. Kaon itu ya jiren payuda. Kantun palungguh cokore dewa payuso tigang sate. Melet lihat di mana titiang. Mangno kantun nyelekan di mangkin tuaku. Menika temawan diri titiang jan padok. Angken titiang ya. Men sane angken titiang aji uling pidan. Men sira puniki titiang wadah pengabih li hajeng palungguh cokore dewa. Pengapih ajen gelah dugeng muni. Duk ditu di Surya Buana. Ayo duane nenden presido anduk titiang jago melanen jaga terwe waku menika temawanan. Dikiring titiang. Tung dadi pisan paman. Tung marjani paman matur yen sujati kuku dan lah. Yen pipidan paman ngeraosan sing kanthi aji ada di kerangkeng. Mirip gelah presiden lakat Pramobeta. Lagu duane ngasapun iki wicara sane wenten dengan kuwi sampun punika manjangang malih ngiring-ngiring dampak ini daerah hari-hari. Suryane sikian titiangane. Ampura yang pisan titiang. Banget titiang mepinun asring niki. Doaning beli sampun pawikan ring kewedanan titiang. Sampun ang beli ngutang titiang beli aku. Sira malih pacang lantingin titiang. Mas Mirah itu pangan. Sampun ang dewa sumuni. Sekantun beli murid. Beli sing lakar surut-surut. Pacang Pramobeta mantep ring ajine dewa. Makasih.
bicara puniki mangno mesingin. Peng patut antuk beli. Para pedewo. Sampunangan dewa tiwang penampen. Yang ruang beli tuna terus. Boyong hati sakit lagi. Tujuan beli di Sunderland. Metilar dewa saking kuririen. Saking singit kirim ban penyeruan duwene. Pengkalek pengapet. Ya dengan sampun iku kayu beli. Tiang kemandiwan saya. Banten banget yang pepinunas. Sampun ambli lali rengi dan akiling sesana wena di tengah kerangket ya. Dijaki mau usaha. Sarang parakan duwene paman ngicir. Ya dengan sampun iku dimangkin yang lungsuh kepamit. Giring lalu. Saja gelah. Yen sing presida gelah ngwalesan, kengken sakit gelah gawe ni aku tan pramusuh gelas. Soang sura mereka ayatnya ring semar mahyun ilangan kang paramuka yan sayu wakti tosing purusa erangan jengahang pukayone saking mangkin kingkinan rinci kang winayone pacang walesang pekardinipun agung. Nah ini paman kaden Sumonawan mapan ada kebos pira saktin wong sinunggal Sayu wakti yen patek gelah ngarepen ni agung sing kewah asan dia wale paman kaden Sumonawan iya ngelah balo waduh do mawanan ceratur paman telah ngalih pertandingan balo nerien punuhang Kimon paungun titiang nak lingsir sanang pikayunin mangkin ring kerangkeng ide mo gena mangneten sedo tanpa pangan tanpa kinum nak lingsir mumpung nyaman titiang ayah ring perantenan mangneipun memandung rayunan aturang ring anak lingsir benar saja kau saya ngalan mekah di kansar nanti berjalan mengsang